Karon guys, maglakaw-lakaw na po ko guys kay makabuhat ag content guys ba. Ay biyabas diri guys oh. May biyabas guys. Ang kaning biyabas guys, mao gini amo ang kuan sa una nang makatabang ginis namo sa una guys kay kun dito sa Negros guys. Kung gutomon mi guys nang wala mi mga paniud to guys kay tungod sa kalisod guys, sa kaning bayabas mao ni among kanon guys, ning bunga sa bayabas. Ang kaning udlot ni guys, tambal mo ni guys kung kuan ka maglain mo tiyan, mong lagaon. Mana guys nga kuan, tambal ginabiyabas. Tapos Negros sa una wa may paniud to, biyabas among kanon kay dagong biyabas. O mutan-aw mo kapayas guys nga kuan guys. Maron violet ang kuan guys, o dera guys. O violet iyahang kuan guys no. Ang iyahang kani nga kuan, iyahang paula, violet. O maning kapayas guys nga kuan, may pagka kuanon nang linginon. Payas nga linginon guys, o daghang ibunga tumoy guys to. Dire ko sa kuan guys, bugnaw ba. Nung panahon ron guys, basta kuan January. Nga, thank you sa inyong pagtanaw guys ha. Lantaw sa ako ang mga reels. Nga, kuan na ginin, simple lagi ni ako ang vlog. Daghang salamat sa inyong pag-support o pag-like o pag-share. God bless you guys. Bye-bye.